Okey, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini saya nak bercakap tentang, saya nak share bacaan saya, hasil daripada pemahaman saya, daripada apa yang saya dengar tentang satu konsep iaitu the mirror principle, yang basically the whole core idea dia adalah reality kita di luaran ni actually dia adalah reflection daripada kita punya dunia dalaman, internal world kita, daripada kita punya minda kita, perasaan kita, kita punya perspektif, kita punya world view kita kan. So whatever that is in the mind, we project them outside. So if you are, experiencing a lot of masalah contohnya kan, ataupun isu di tempat kerja dan sebagainya, before you blame any other people outside, which sometimes kita payah nak ubah kan, just check balik, just take 1 second, take a break or take a breather, tarik nafas, just reflect back on apa yang kita selalu fikirkan di sepanjang hari. Mungkin itu adalah reflection daripada apa yang kita fikirkan dan dia terpancar keluar. Okay, so saya akan share saya punya screen. So apa yang saya share di sini, ini adalah daripada beberapa orang kata sumber lah yang saya sedang study sekarang, and saya compilekan dia dalam bentuk yang macam website begini. Tapi tak ada, tak perlu search kat mana-mana, memang tak ada. Ini saya buat daripada komputer saya sendiri. Jadi dia the mirror principle daripada lensa ataupun lens Quran, daripada lens Islamic scholars dan juga hadis Quran. By the way, saya bukan seorang ustaz, okay, tapi saya suka berkongsi perkara ini sebab ianya satu perkara yang boleh di-apply dalam kehidupan kita, and everybody can learn this, everybody can share this information. Ini bukan satu yang terlampau deep, terlampau critical, and you kena ada ilmu bertahun-tahun baru you boleh share. Tak ada, ini adalah maklumat basic saja, asas yang kita semua tahu dan kita semua selalu dengar. It's just sekadar peringatan. Okay, alright. So the mirror principle basically mengatakan the world answer to the state of your heart. Okay, so apa yang kita lalui di luar ni actually jawapan daripada ataupun reflection daripada apa yang kita ada di dalam diri kita, dalam hati kita lah. Okay, what you carry inwardly, your expectation of Allah, kan, apa yang kita sangka kan tentang Allah, kan, kita punya niat, kita punya ibadah kita kan, dia jumpa balik kita di dalam kita punya realiti kehidupan seharian. So kalau kata kita ada niat yang tak bagus, niat yang tak bagus tu dia akan come back to us. Okay, bukan sebagai impersonal energy, tapi sebagai respon daripada yang maha satu lah. Okay, so the outer reflects the inner. Okay, luar reflect dalam. Dia bukan terbalik. Bukan yang luar yang kita kena ubah. Kita selalunya kita jadi frust, kita jadi disappointed kan dalam kita punya, ataupun kita stress dalam kita punya kehidupan seharian tu sebab kita cuba nak mengubah di luarnya tanpa kita mereflect balik apa yang di dalam. Okay, so actually it works the other way. And it is much easier to change internally compared to you nak tukar di luaran. Orang, you nak tukar perangai orang, tak boleh, payah. Kan, you nak tukar you punya keadaan, it's difficult. But when you think about, okay, I just have to tukar dalaman, okay, it becomes much easier. Okay, right. So what proceeds from you comes back to you. Apa yang kita buat, okay, datang balik pada kita. What goes around comes around. Goodness return as goodness. Kita buat kebaikan, datang balik kebaikan. Kan, kita bersyukur, kan, Allah bagi lagi banyak. Okay, good comes back with good. Okay, apa yang kita expect of Allah is going to be what his response is. Okay, right. And then apa lagi? Tapi ianya bukanlah mechanical. Ia bukannya lah macam semata-mata kita follow benda tu membuta tuli. Okay, tapi kita yakin dan percaya, kita buat baik, Allah suka, Allah bagi baik, yang baik-baik kat kita. Okay, alright. So change the inner, the outer also will shift. Okay, what you project, sincerity ni contoh apa yang kita project dari dalam, iaitu kejujuran, kebaikan daripada kita punya tindakan, kan, akhlak lah. And then kita buat baik kat orang, kita percaya pada Allah. And apa yang kita dapat balik, okay, secara law dia adalah kita dapat keberkatan kat situ, mudah kita punya kerja. Yeah, it's very logical also.
Kalau kita duk tolong orang, kita ada apa, kita support orang, kita bantu orang kan. So orang pun memudahkan kerja kita di suatu hari nanti. Okay, kita dapat mercy from above, kata apa, kasih sayang lah daripada Allah kan. And then Allah tolong banyak perkara nanti. Pintu-pintu yang kita duk ingat tak boleh, tak tahu, apa, tak pernah terfikir pun, tiba-tiba Allah hantar orang-orang untuk bantu kita. Okay, and ada beberapa ayat Quran yang dikongsikan di sini. If you do good, you do good for your own self. So kalau kita buat baik untuk diri kita sendiri. So apa je yang kita buat baik, kan, ultimately it will comes back to us. Okay, it face back towards the doer. Kita lah. Okay, so whoever does an atom of weight of good will see it, and whoever does an atom of weight of evil will also see it. Okay, so boleh tengoklah, boleh ambil rujukan surah Al-Isra, ni ayat dia, dan juga surah Al-Zalzalah. Okay, okay. And the state of the heart. So kita selalu dengar energy, frekuensi, saya pun selalu sebut kan. But actually the real meaning of it is the state of the heart. Okay, energy tu bila kita fikir, bila kita tengok balik, kita study balik, it's about feeling, it's about apa yang you broadcast kan. So it's actually the state of your heart. Ataupun keadaan hati kita, qalbu dia kata kat sini kan. So dalam Quranik punya worldview, energy is actually the state of the heart. Apa yang hati you rasa, apa yang hati you pancarkan, apa yang hati you dominan, perasaan you. Adakah seharian tu you rasa marah, you rasa nak menjatuhkan orang, you rasa apa nama ni, benci kat seseorang. Itulah your energy. And you reflect balik di luar nanti, you akan dapat banyak lagi kebencian. Okay, right? So alive or heedless. Okay, you rasa hidup ataupun you rasa ni heedless ni apa, lalai kan. Anxious at rest, dark or lit, dengan cahaya kan. This is not metaphor only. Okay, bukan sekadar metafora kan, tapi memang hati boleh jadi keras, boleh jadi lembut, boleh jadi tertutup kan. So benda ni kita dengar dia macam satu metafora, tapi it's actually is the state of our heart kan. So dia bukan sekadar metafora, tapi dia memang something yang you boleh rasa berada ataupun berlaku di dalam diri you. You boleh rasa hati you keras, boleh rasa hati you lembut, you boleh rasa hati you tertutup, you boleh rasa hati you sembuh kan. So this is feelings that you can actually, if you sit down, okay, stay still, you can actually feel it, right? And the strongest stabilizer of inner state is the remembrance and the reciting of the Quran itself. Okay, so stabilizer ataupun kalau kata kita rasa macam tak kena itu dan ini kan, the stabilizer dikata di sini adalah kita punya relationship kita dengan the Quran itself. Okay, dia beritahu ini di-describe sebagai healing ataupun syifa. Okay, contoh ayat Quran yang berkata tentang perkara ini adalah surah Ar-Ra'd. Okay, truly in the remembrance of Allah do heart find peace, find rest. Okay, dengan mengingat Allah, hati rasa tenang. So itu yang dikata tadi tu kan. Kalau kata you nak take care of your energy, the state of your heart, kan, take care of your remembrance of Allah. Okay, itu salah satunya dengan baca Quran lah, dia kata kat sini. Okay, and we send down of the Quran that which is a heading and a mercy for the believers. Okay, so the closest Quranic idea to raising your state is filling the heart with remembrance and revelation. Okay, so dalam ayat Al-Isra ni dia kata apa nama ni, dengan basically dengan membaca Quran tu yang Allah turunkan tu, itu adalah proses untuk healing our heart. Okay, and also kasih sayang daripada Allah pada believers, kepada kita lah, right? So this is again, dia nak make sure the state of the heart tu sentiasa dalam keadaan yang bagus, because when you are having, anda ada hati yang baik, yang healing, yang apa nama ni, yang ni dia kata lead with nur kan, yang bercahaya, yang you rasa baik, you rasa bagus, you rasa tenang kan. So di luar pun nanti dia akan reflect benda tu juga. Okay, tune the inner state. Ni dia bagi suggestion lah macam mana kita nak mencantikkan hati kita. Zikir daily, recite and listen Al-Quran, hati-hati dengan apa yang anda dengar, okay, di luar, sebab dia akan shape your heart. Okay, and also cleanse residue lah. Kalau kata ada kotoran-kotoran dalam hati tu, ada suggest kat sini untuk beristighfar. Okay, so ini
apa nama ni, how to take care of your energy, which is actually the state of your heart. Okay, right. And then frequency. Now frequency in the perspective of the Quran kan is actually your expectation of Allah. So dalam Western punya idea, frequency bermaksud the signal that you broadcast. Okay, apa yang you broadcast keluar, right? Energy apa tadi, energy kan? So energy that you punya hati dan dia punya frekuensi yang dikeluarkan tu apa? Okay, so dalam apa nama ni, this bahan kan, dia kata dah lama dah Islam bercakap tentang perkara ini. Cuma dulu dia bukan sebut pakai frekuensi. Bahasanya adalah husnuzon. Kita selalu dengar kan husnuzon, bersangka baik, bersangka baik, bersangka baik. Dan itulah the frekuensi yang you nak keluarkan pada di luar sana, pada dunia di luar sana, sentiasa berhusnuzon. Your opinion and expectation of Allah, and your opinion and expectation of people around you, kan? So because when you have good expectation of Allah, kan, He meets you according to it. Kalau kita rasa dunia ni, kita rasa payahnya nak dapat apa income begini, kita rasa macam rezeki ini terbatas untuk setengah orang sahaja, itulah yang akan berlaku pada kita. Okay, because that is apa yang kita broadcast keluar. Kita tak ada husnuzon, kan, bersangka baik itu. Okay, this is the authentic root of your belief shape your reality. Maksudnya inilah di asal usulnya apa nama ni, ayat yang bagi tahu kata apa yang you rasa mengubah your reality. This is the belief, the root dia, kan, husnuzon. Bila you bersangka baik apa nama ni kepada apalah di luar sana, kepada Allah yang memberi rezeki, kan, so you will get back the goodness. Okay, and channel the doa, and channel kita punya belief tersebut, husnuzon tersebut dalam bentuk doa. Okay, so ni beberapa hadis qudsi lah yang sertakan di sini. I am as my servant expect me to be. Kan, Allah itu seperti mana apa yang kita sangkakan. Okay, hadis Bukhari dan Muslim. Okay, expect mercy. Kita kena expect yang bagus-bagus daripada Allah. Kan, mercy, kemudahan, kita expect Allah respon doa kita, kan. And then itulah yang Allah akan respon kepada kita. Okay, because ini diskusi call upon me, ayat Quran surah Al-Ghafir, call upon me, I will respond to you. Okay, satu lagi Ibrahim, surah Ibrahim, ayat ni famous. If you are grateful, I will surely increase you. Okay, ada perkataan surely kat situ, kan. So itu bukan sekadar ayat, itu adalah satu janji, satu rule yang Allah satu law yang Allah turunkan di dalam ayat Al-Quran, kan. So if you are grateful, bersyukur. Bila kita bersyukur ni, kita broadcast. Tadi tu kita kata broadcast, kan, kita husnuzon dengan Allah, bersyukur, kan. So it's good energy. Kita dengar perkataan syukur pun kita rasa, kita rasa bagus, kita rasa positive feelings. Okay, broadcast the right signal, husnuzon, hold husnuzon. Masa kenapa dia kata hold? Sebab benda ni come and go. Kadang-kadang kita payah nak husnuzon, kan. Kita lalu cabaran, kesusahan, kan. Jadi kita nak husnuzon tu, kita rasa benda tu satu challenge. That's why dia kata hold husnuzon. Kita kena pegang benda tu, kita kena come back to it. Okay, assume the best of Allah in every situation. Everything happen because of the mercy of Allah. Okay, ask boldly. Okay, minta dekat Allah, minta yang hebat-hebat, kan, sebab Allah tu Maha memberi. Kan, kita husnuzon tadi, Allah akan bagi kita, kan. Hidup dalam kesyukuran. Gratitude is the unstated mechanism for more, kan. Kita bersyukur ni, dia mudah nak bersyukur sebenarnya, tapi dia punya balasan dia tu luar biasa kalau kita bersyukur, kan. So benda ni of course it takes work. Okay, dia perlukan kita bekerja untuk, kita perlu bina benda ni. Is what I'm trying to say, kita perlu bina rasa syukur ni, kan. So gitulah. Set niat yang betul, name your intention. Okay, the inner aim colors the outcome. Okay, so kena ada niat yang betul, sebab apa nama ni, niat sangat-sangat penting lah, kan. Innama amalu binniat. So kita kena jaga niat kita. Alright, so ada beberapa lagi sub topik untuk this particular major topic, the mirror.
Tapi saya stop sampai sekarang dulu, sampai sini dulu. Hopefully ada input-input yang membantu. Okay, somewhere. InsyaAllah kita akan sambung in the next one. Okay, Assalamualaikum. Bye.